Good motherfucking morning everybody, boys and girls. Dobrodošli na još jedan vlog. Danas je 9.12. i napokon se dogodila jedna zanimljivost. Snijegurina, buraz moj, do neba. Da, napokon je pao snijeg. Tako da mislim da ću uskoro sad promijeniti ovaj intro, moram sam vidjeti koji ću dan ići snimiti to. Najvjerojatnije negdje tamo nakon 10. Trenutno je 10 sati i ja se ne mogu maknuti od doma. Zašto se ja ne mogu maknuti od doma je stvar u tome što meni uskoro dolazi paket od 10 do 1. Ali pošto oni ne javljaju kad to dolazi, ja moram doma sjedit, umirat dok oni dođu. Pošto popodne idem u teretanu, sad moram izeditovati vlog tako da se kasnije ne javim. I kvaliteta iz ovog videa koji ću sad editovat je bila s onom drugom kamerom, dok ja i dalje vidite crno-bijelo. Pa upravo sam dobio poziv da bato moj ovo dolazi, tako da idem se spustiti dolje, idem pričekat buraz za nek donese to, pa ćemo unijest nekako gore, nemam pojma, Časi smo grešni ko da nas ne vidi Bog. Buraz moj, bratu. Ova tu, 40 kilo definitivno. Majko jebe, koliko je teška. Eto, da ne bilo da ja nisam koristan da nešto ne nosim gore. Ne, drugo moram čekat nekog definitivno u starog ili neku frenda zvati jer je nemoguće donijeti sam po stepenicama. Nema boga, majke, kunice. Pošto ima 90 kg jedna 100%, jebiš onih 40. Trebao sad izeditovat video, ali ja se spremiti idem u gym, klasična jutarnja rutina, pa ću onda kasnije odraditi ovaj video jer jebi ga. Mislim da će ovaj doći negdje oko 1 nas došli sad, tako da top. Nikad nemojte popiti protein i nakon toga se ići vozi brzo u auto. Nije preporučljivo. Isus te vada kako mi se povraća buraz moj, Užasno, Buraz moj. Ko da sam štafetu trčao, majku ti Znači, to je sad tu. Sad ovo sve tu iznutra moram izvaditi van. Ovo moram pomaknuti ponovo ovdje. Onda sve ovo moram iznutra staviti tu. Od tuda moram tamo, odnijesti u subotu najvjerojatnije ove ormare sa hrojem, onda ove ormare složiti i staviti tamo. Znači, trenutačno stanje moje sobe. Stari moj. Ide, vidi, molim te ova u poslu. Kaj je ovo buraz minsko polje, majko ti jebem ovo D2, šah igram jebate. 10 stranica kako ovo složiti. Kaže meni majka, do nove godine ćeš složiti. Hoću, majko. Ja dignem perilicu, ti makneš stiropor. Može? Ja ću ti reći kad može. 3, 4... Bravo. Pa ljudi, laganica izvađena, s uputama svime, staklom, prva polica donja, jedan ormar, drugi ormar. Znači, samo za ovo izvadit mi je treba onak jedno 20 minuta. Koliko će mi to trebati složit je pitanje. Trenutno se ovaj video jučer već sat vremena pokušava procesirati u HD verziju. Nemam pojma onak šta je i radi čega se to dešava. A valjda je jako velik upload size, tako da Tu ću završiti video. Nadam se da ste uživali video. Vidimo se u idućem vlogmasu sutra. Do tada svima ajzo.